Oke. Coba. Duduk minum dulu Papa Lia. Mana? Wih, dia minum sendiri. Ish. Masya Allah. Tahu tutup botol sendiri. Coba Papa Lia. Itu tuh bye-bye. Itu tuh bye-bye. Ya minum dulu, bagaimana Papa Lia? Awas botol jatuh. Pintar. Memang. Syukur alhamdulillah, bagaimana? Alhamdulillah. Iya. Pintar. Tutup kuat-kuat, jangan tumpah. Mama. Itu dia Mama. Kakak. Mana Papa Lia?